George yn gryf yn y dacl, yn ennill tir, yn parhau i fynd. Michael George, tu allan iddo fe, mae Cottrell, mae'n gosod y bêl yn berffeth at y postyn pellad, yma Clayton Green a'r peniad heibio'r postyn. Cyfle cynta y gêm i'r tîm cartre. Cartwright allan i'r dde. Dyma Alex Darlington. Darlington yn croesi a'r peniad a'r arbediad yn wych yn y gôl gan Gould. Wel, oedd y croesiad yn berffeth a Jonathan Taylor yn taflu na'n at y bêl. Oedd hi'n beniad isel a'r arbediad yn un rhagorol gan Josh Gould yn y gôl i'r Barri. Press. Y bas ymlaen, y croesiad yn wych! Ac mae Kane McLagan yn gorffen yn berffeth. Press at George, croesiad hyfryd at y postyn pella. A Kane McLagan yn gorffen yn wych heibio i Michael Jones. A pethau'n edrych i fyny o'r diwedd i'r Barri. Clayton Green ymlaen. Cottrell yn rheoli'n dda. McLagan tu allan iddo fe. McLagan ar draws. Eith ail gyfle ar ail gôl y Brynhawn i Kane McLagan yn dyblu mantais y Barri. 7 munud cyn yr hanner. Gwaith da gan Cottrell i'w fwydo yn y lle cynta. Ond ar yr ail gyfle mae Kane McLagan yn rhwydo eto. Bas hir, chwilio am Flint. Flint yn ei gosod hi lawr at Taylor. Mae'r bêl yn cael ei lledu at Josh Green. Digon o ddewis yn y canol. Green yn uchel at y postyn pella! A maen nhw'n ôl yn y gêm. Ac Alex Darlington sy'n rhwydo. Croesiad hyfryd gan Josh Green. Ac Alex Darlington yn gorffen yn gelfydd ar y postyn pella yn ei ffenio hi heibio i Josh Gould. Barri'n parhau ar y blaen o 2-1. Gic gornel yn cael ei sgubo mewn, press sy'n codi. O, mae'n gôl i rwyd i hun gan Jacob Wise. Wel, press yn illodd y peniad yn wreiddiol. Oedd Wise yn ceisio clirio. Ond ar ei drod dde, mae'n hedfan heibio i Michael Jones. Bowen. Rediad da gan Bowen yn bwydo McLagan. McLagan am yr hat-trick! O, cyffyrddiad ar y bar, dwi'n meddwl. Y bas drwodd at Kane McLagan. Oedd cyfle am hat-trick. Ond i ergyd trod chwith yn cyffwrdd ar bar. Cartwright bron a'i cholli ddi. Asan yn rhedeg mewn i drwbl. Y bêl yn cael ei rhangipio gan Bowen. Bowen yn bwydo Cottrell. Cottrell yn croesi, a dyma McLagan am yr hat-trick. A mae di methu cyfle eiraidd i rwydo'r bedwaredd i'r Barri. Amser yn rhedeg mas i dîm Bruno Lopez. Am rwydi colli'r meddiant. Dyma Jordan Cottrell. Cottrell yn ei thynnu ddi heibio'r postyn. O, chi'n disgwyl iddo fe neu tipyn yn well. Gould yn ei phenderfynu tharwy'n hir. Mae gan McLagan yr arwr. 2 gôl yn y hanner cynta. Ond dyma Abruzesi. Abruzesi sy'n ffafrio i drod chwith yn ei thynnu ddi i'r dde. At Bowen. Bowen sgiliau hyfryd gan Sam Bowen! A Bowen sy'n ennill y pwyntiau i'r Barri. Curo 1-2 ac yna'r drydydd am ddiffynwr. A'i ergyd trod dde yn curo Michael Jones. A nawr o'r diwedd mae'r pwyntiau'n saff. Gavin, a hard-fought but well-deserved victory this afternoon. Yeah, thought it was a decent advert actually for the Cymru Premier League. 2 teams that wanted to play. Got to give Druids credit, you know, for the role they played in the game. But delighted with my lads. You know, we had a tough couple of weeks. Particularly on Wednesday, you know, we really fell below standards that we're capable of. And today I thought we attacked the game with real verve, with real vigour. And look, I'm delighted to score 4 goals, but I think it could have quite easily been quite a few more as well, you know. So that's really pleasing in one hand and obviously disappointing in the other. And the result places you back in 4th place this afternoon.
Yeah, listen, that's going to take care of itself. We need to get back to being consistent. We need to get back to being, what makes us a good team. And so far this year, we've struggled for flow, we've struggled for momentum, and we've been below par. It's as simple as that. We've had too many people who are below the standards of what are expected. First half, I think we had as many opportunities or as many chances than Barri. Same or equal number of chances. They had 2 shots on goal, and they scored twice. We didn't capitalize our chances. Second half, we managed to bring ourselves back to the game, and then a mistake and our own goal, and we took ourselves out of the game. We brought ourselves into the game and took ourselves out of the game as well. So after that, it's difficult to come back, because if you are winning on the top of the game, trying to create any chances, we might, get a tie and look for the win. But when you consider the third goal, then it's difficult to come back. Against a very organized team, well coached, with good players, good managers. So it's difficult to come back after that.